hangana amantiiti ያፍላል ዱአናቱፍ በኸ ይሄ መስጊድ ያፈረሱ አካላቶች ክርስቲያኖች የተቀደሰች ከተማ በሆነችው በአክሱም ትላንት ምን ነበር አመለካከቱ አሲያች ቀብሶ ሺሻ አሲያች ቀብሶ ፈርሾ ዮታቴ መለ ቀብሶ ኖሮሞዳ ዱመቴ ጅርቲ የቹ ዳው ሙሳ ነማየከሲሳ አልነጃሽ መስጊድ በመመታቱ እንደ እስላም የሚሰማኝ የመጀመሪያ ሰው ነኝ በጣም ነው የሚሰማኝ መስጊድ በመነካቱ ያመኛል እንቅልፍ ይነሳኛል ሞቴ መርጣለሁ መስጊድ ከሚፈርስ መስጊድ ረቢ መና ረቢ ተአበቱ ዳውሙስ ጉበሙዳን خلالته خنادوران جرون آتو سر أنغانا أمنتيتي يافلال دواناتو فبيخ سلزي النجاش مسجد بروكيت ممتاتو يا مجرشاو تيجي تندوني قبانيال مالتنو إيه دمو منغست مابرارا مستطا لبت من مابرارا اسفلقال إيه نبي بمادرقو اسلامو أبيين بيودونا بيافقرو የስልጣን ጥሙን ስግብግብነቱን ለማሳካት በሃይማኖት ረገድ ራሱ ሲሰራ የነበረው ሴራ ቀላል ነበር ናአላቱላ አለይከ አባርሲ ረቢት ያቡ እንጎኔ እኙ ደብዛን ነው አገነብቱ የተ ማልጋፈተ እንጎዱ ሳል ሲፍረጋዳ ሳንጠይቅ የምንረዳው ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ መቃብር ውስጥ ካለ ሲኦል ውስጥ እግዚአብሔር አደቡን ይስጠው ረቢን አዛቡል ኦዋ ከይሰ ኢሳናኻው ይሄ መስጊድ ያፈረሱ አካላቶች ጥቃት ያደረሱ አካላቶች ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች የተቀደሰች ከተማ በሆነችው በአክሱም መስጊድ ካልሰራን ሙስሊሞች ተጨቁነናል ማለት ነው በሚል ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ ፕሮፓጋንዳ በመነዛት ላይ ነው መካ ለእስላሞች እንደሆነች ሁሉ አክሱምም ለክርስቲያኖች የተቀደሰች ቦታ ነው ከካዕባ አጠገብ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ አይፈቀድም በአክሱምም ጥንታውያን ቤተክርስቲያናትን ሊሸፍን የሚችል መስጊድ መስራት የማይታሰብ ነገር ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተው ይሄ ለኔ በቂ ፕሩቬ ነው ትላንት ምን ነበር አመለካከቱ ለእስላም የነበረው አመለካከት ለሃይማኖት የነበረው አመለካከት ምን ነበር ሃይማኖታዊ እኩልነት እንዲኖር ሲሰራ ነበር መፈቃቀር በሃይማኖት ሲኖር እንዲቆይ ሲያደርግ ነበር እስላምና ክርስቲያኑ ሲያቀራርብ ነበር ኦሮሞና አማራን ሲያቀራርብ ነበር እኛ ሲያገናኝ ነበር ወይስ ሲያራርቀን ነበር ሲያባላን ነበር ሲያጣላን ነበር ሲያናቁረን ነበር ቤተክርስቲያን ራሱ ያቃጠለ እስላም ያቃጠለ ይያለ መስጊድ ራሱ ያቃጠለ ክርስቲያን ያቃጠለ ይያለ እኛን ሲያባላ እንደነበረ እናቃለን ምን መጠየቅ ያስፈልጋል እንዴ በግልጽ እኮ ያለ ነገር ምን ያስጠይቃል እንደ እስላም ልጅ ነው አሁን ማደርገው አላህ በአዛብ ቀነኒውን ይስጣቸው ቅጣቱን ይስጣቸው እንዳው ዛ ሲኦል ውስጥ አቃጥሎ የምእመናንን እንባ ይክፈልልኝ ብዬ መርገም ብቻ ነው ለምን እንዳደረገ ስለማውቀው ማለት ነው ይሄን በግድ መረዳት ያለብንና ማወቅ ያለብን ጉዳይ ነው እኙ መስጊድ ደየቴ ከሚጋፈታቲ ዋን እንዲ ጎዳቱ ሬኒ በይታ መስጊዳ ሲንዳውን አገርታይቹ ወርዱቢኑ ንይገርቴ ምትረዳው ኮሮ ሰው ሊነግራ አይገባም ربي ندندا عذاب من تربا خيسا قد فزوقو سياغو دو ينانجو فزوقو أكاسك أبي خيسا عذابا خيسا قد سياغاو دا أبارمتو جاتو قبنا مالي مسجد خيني دكتور أبينو إبسو قبا ينه دبه شانه تيفي دبه ببوته جون تاداتنا دورا دمكو دندو قبنا هايجو إيش عادتو فيتن وطالو فيتن ودون دقو فيتن واهندان نمرد عادتو بربادن هندلقو كني سياسانا كان انجرت واني كنا والكتو ما ربكا خانو تتامن نو أركا نو تقوبات أكنا ما سياسا ميقود غوفري فيلتيرو في بيت أول والو ما كنا خيسا ديسي في الراتي سينتاتو سياساني غافة دردراتو سينتاني أما دلومان سينتاتو أكا لينچولا تاتي غافة لينچون دردراتو إسانتاني أما دلومان واني نتملكاو تاكنجرتو لينچولا تا دو أيقا چجرا داود بساتيس غافة دردرا إسانتاني أما دلومتنا إسا دايبرا يداتي چهون سموتو ما جو مال جو واني نتملكاو تاكنجرتو دو أيقا تنينيس أمري ربي نغا واني نرايمي
Mararaa guddina gaafa dardaraatu injifachuu hin dandeenye dullumata naan amma isaa daayipara hidhate isaa jaamee jiru wanni inni fidu takka hin jirtu du'uma rabbii eeggataniinis dhumatte dubbii siyaasaa Oromoo keessatti muumicha ministeera Abiy keenyarra Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Tasammaa Taa'ii Haqa Haayiluu Addunyaa ijoollee qaqqaroo dargaggeessa amma ol yaa'u jiru kanarra ala wanni siyaasaan Itoophiyaa qabdu takka hin jirtu amma dis jaalattu jibbitu yoo sittoluu baate fuulli isaanii yoo dhaabbinni isaanii sittoluu baate illee obboleeyyan keeti isaan kana deeggare kana achi carraan qabduu ati አባኦ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኦነግ ሸኔ ለአንዴም ለመጨረሻ ጊዜ እስከ ወዳኛውም አሸልቧል በቃ እንዴቢቱ ሴናን አባኦ ቲቪ ሸኔ አመቦተ ኢትዮጵያ ከይሰት ኢኑማ እንዴቢቱ ወይ ሲቲሙ ጅራበር ሲንገሉሳ ኢኑማ ወይ ዳሎታ አመቦተ ቀብሶን አባኦ ቲቪ ሸኔ ኢትዮጵያ ከይሰት ታሱማ አመቦተ ዴቡን ተይሱ አከን ዴቢነ ደበምሲስነቹ Dina kan debinet debda walu jirawar ish akaisin debinet walu jirawar way akaisin oru ta kaisan bikilun dandenyet akaisin gante to kaisan olbon dandenyet sabonuma khijibata sin gowom santana kaisa be umanni sabona si godeti ati namana ma gollolu si gode galgala namota ati wallol tun sani wajin nu isani raisin qabati tiko askan naje nagada jira ummanni ish mal singaltu mal jala de mujirtat ummanni nagada jira bara sim bidenal bilchefatan sabonumma sinjani utalte ati mancha khe qabatte sabonumma sinjani utalte mora qabso oromo sinjani utalte mora qabso oromo tasdebi inni wanni ofu jiru gandumma inni wanni ofu jiru nama khiyana raida meda inni wanni ofu jiru nama ganda khiyana raida meda inni namni ofu jiru nama ganda khiya angon qabatinida inni wanni ofu jiru namni ganda khiya ango aqabatuda ati namo mora qabso oromo kottu sinjaje akkatti sittabatulal akkatti sishawwadulal ati mora qabso oromo yette shak jecha deita jechu inni mo waloluf ni be khaychu sitti minum sansingar si suwarinni gandumma fakkatu bachu jiru nama gandati faqabsawa akka jiru namanni ango qabsise itti tujjaru barbaadu qabsawa akka jiru namanni yo ango qabate ana rakko khaysa na baase je inni falmu jiruuf tana singarsiisunni way qabsawa oromoda way abba oromoda daadi shaakhiya sinja jechu atis qabde wajji daada khiya yette la akkatti sittabat gabbaate dum daada khiyat abba khaytinu daada njenne nama biratin daada khiyat la akasi god abba khaytu maqayyamta nama biratin gabbaate daada khiyat jechuta akasi sitabata jechu namni ish damak male daada khiy nama abba satinu daada jechu takka bareen beynetu gabbe naman daada khiyya jechu akasi sitabata samuta na kaysat inu jirun jiratus fuula rabbi jiratus daadaan kiyya daaduma kiyya abbuma kiyya qof jechuma daadaa jawu abbaa kiyya malee nama biraatiif hin qudduan inum tadamdumwal asiyachi qabsoo khiishaa asiyachi qabsoo shiishaa asiyachi qabsoo farshoo asiyachi qabsoo maallaqaa asiyachi qabsoo maallaqaa asiyachi qabsoo waaleetaa asiyachi qabsoo doolaraa yoo taate malee qabsoon oromoodhaa dhumattee jirti jechuudha. Abaa'oon eegalleeti badhaadhinaan xumurree jechuudha.